Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Munyemerere tuganire kuri aya makuru, mbabwire ko uwitwa Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ari kumwe na madamu we, nabo ni bamwe mu bitabiriye ihuriro rya 18 rya Unity Club Intwararumuri. Iri huriro rihuza abantu batandukanye barimo abayobozi n'abigeze kuba abayobozi ndetse n'abo bashakanye. Kuva yafungurwa mu Kwakira 24 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika, Bamporiki ntiyakunze kugaragara ahateraniye abayobozi benshi kuri uru rwego cyangwa ngo yumvikane yahawe umwanya wo gutanga ibitekerezo no gutanga ibiganiro nk'uko byahoze mbere, atari yatabwa muri yombi. Akaba rero yaraje gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe rero mu babonye amafoto ye ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye muri Unity Club Intwararumuri, bakaba baragize byinshi cyane bavuga ati none se kumperuka ari aba ADPR ati umugore we yaje gushyiraho intweri gute? Ubwo rero n'uwatangaga igitekerezo bijyanye no kubonaga umugore we ati His Excellency ni umubyeyi ugira imbabazi cyane, turabona undi ati nawe ni umuntu nkatwe twese, aturetse kuba ngo igisambo ari igifashwe, ati naho ni benshi ati banakora ibirenze ibye, ati ntitugace iteka rero, ati kandi uwaciye inkoni zamba nuko azi neza ko yagoswe. Undi ati thank you so much Rwanda yacu, igihugu cyacu, ati turabashima cyane babyeyi. Perezida Paul Kagame ati namwe first lady y'abantu, ati turakosa ariko muri ababyeyi kandi muhorana impuhwe za kibyeyi iteka ryose, ati kandi niyo dukosheje tumuhora mudutegeye amaboko mwiteguye kutubabarira, ati bizagenda biza gake gake. Undi rero nawe akaba yagize ati arakaza neza, ibiganiro bye turabikumbuye, ati ndabona yari yambaye uburyo bwo kwica abazimu, ati b'ubukene. Undi ati none se icyo ni igitangaza, ati none se shako bo batagutumiye leta n'umubyeyi ejo n'ejo, yababarirwa kandi yarababariwe, ati niyiturize abe yikorera nabyo biba byiza. Ati yo, ati leta yacu ni iki nyikundira, ati ntawo guta ngo yibagirane keretse ab'imitima inangiye, ati Bible yavuze, ati nawe ni umuntu nkatwe, ati nawe yakosa ahubwo ati bamubyaza umusaruro azi ubwenge, ati n'ikinyarwanda cyinshi cyane, ati si ukubeshya Bamporiki turamukumbuye pe, ati ibiganiro bye narabikundaga kandi sinjye njyenyine. Undi ati none tubikoreye iki? Undi rero nawe akaba yagize ati ni byiza birashimishije cyane kuba yongeye kugaruka mu ruhame ari kumwe n'abandi bayobozi rero bagiye bakorana muri guverinoma ndetse no mu yindi mirimo itandukanye, nk'uko rero bakomeje kugenda bitangaho ibitekerezo. Reka rero duhindure ingingo turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko mu yandi makuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko ubutegetsi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump busa n'ubwiteguye kongera kugirana ibiganiro nabo, ariko bizafata igihe kinini cyane kugira ngo rero basubize ku murongo ibyangijwe ku ngoma ya Joe Biden. Sergei Lavrov yasobanuye ko Uburusiya na Amerika bimaze gukorana inama ebyiri muri uyu mwaka, imwe yabereye muri Arabia Saudite, indi muri Turukiya, zigamije kongera gusubiza ku murongo umubano wa diplomasi n'ubundi bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Sergei Lavrov yavuze ko ariko inama ya gatatu yagombaga gukurikiraho yateshejwe agaciro na Amerika. Mu kiganiro yagiranye na Ria Novosti, Lavrov yavuze ko hakiri ibibazo byinshi cyane byasizwe na guverinoma ya Biden bizafata igihe kinini cyane kugira ngo bikemurwe. Nyuma y'uko Trump atangiye manda ye muri Mutarama, ab'i Moscow babonye ko Amerika ishaka kongera kuzahura umubano nubwo ibintu biri kugenda bigura intege. Sergei Lavrov yavuze ko ibiganiro bidakwiye kwibanda gusa ku gufungura za ambasade, ahubwo bigomba no kwibanda ku kugarura umutungo wabo wafatiriwe na Amerika ndetse no kongera gusubukura ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi. Umubano hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umaze igihe kirekire utifashe neza. Muri 2016 ubwo Barack Obama yari perezida, Amerika yashyizeho amabwiriza abuza bamwe mu badiplomate b'Uburusiya gukora kandi ifatira inyubako zimwe na zimwe z'Uburusiya. Kuri manda ya Joe Biden, Amerika yongeye kandi guhagarika ingendo z'indege z'Uburusiya nyuma y'uko intambara ya Ukraine itangiye muri 2022. Sergei Lavrov arakomeza agira ati twagejeje kuri Amerika ibitekerezo byacu ku bijyanye no kugarura inyubako ndetse no gusubukura ingendo z'indege. Ibiganiro biracyakomeje. Mu minsi ishize Donald Trump
yashyizeho ibihano ku bigo bitunganya ibikomoka kuri peteroli by'Urusiya birimo Rosneft ndetse na Lukoil, avuga ko Moscow idatera intambwe ifatika mu biganiro by'amahoro na Ukraine. Nyuma Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yasubije ko ibyo bihano bitazangiza ubukungu bw'Uburusiya gusa, ahubwo bishobora no kudindiza gahunda yo gusubukura umubano wabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbabwire ko Minisitiri w'Ingabo z'Ububiligi witwa Theo Franken yatangaje ko boherereje amabaruwa 149 abana b'imyaka 17 bose batuye muri iki gihugu abashishikariza kumara umwaka mu gisirikare nk'abakorerabushake nyuma yo kuzuza imyaka 18. Ubwo Franken yajyaga kuri uyu mwanya muri Gashyantare 2025 nibwo yatangiye kugaragaza iby'iki gitekerezo, avuga ko ari uburyo bwo guhangana n'ibura ry'abakozi no kongera imbaraga mu ngabo zabo. Mu Ukwakira 2025 nibwo Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi yemeje itegeko ryemera ko aya mabaruwa yoherereza aba bana buri wese ku giti cye. Franken yagize ati amabaruwa 149 yashyizweho umukono ejo hashize. Abana bose imyaka 17 barashishikarizwa kumenya ibijyanye n'umutekano w'igihugu by'umwihariko umwaka w'ubukorerabushake mu gisirikare. Nubwo uyu mushinga n'ubwitange hari abavuga ko ugamije gusubizaho itegeko ry'uko buri muntu wese agomba kunyura mu gisirikare mu Bubiligi. Icyakora Minisitiri Franken yabihakanye, avuga ko igisirikare kidafite ubushobozi bwo kubikora bijyanye n'amafaranga bisaba. Mu myaka 10 iri imbere Ububiligi bufite intego yo kongera ingabo zabwo kugeza ku basirikare barenga 32,500, inkeragutabara 12,800 n'abakozi b'abasivili bagera ku 8,500. Muri Nzeri 2025 Minisiteri y'Ingabo yatangaje intego zayo zo gushaka abakozi muri 2026 harimo kuzuza imyanya mishya 2,800 mu ngabo no kongera abakora mu mirimo ya gisivili ifite aho ihuriye n'igisirikare. Abifuza gukorera ubushake mu gisirikare by'igihe gito bari hagati y'imyaka 18 na 25 bazahabwa imyanya 500 bahabwe umushahara ungana n'ibihumbi 2,000 by'amayero mu Bubiligi. Reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru, mbabwire ko uwitwa Muhibur Hassan Chowdhury wahoze ari minisitiri wa Bangladesh yavuze ko imvururu zabaye muri 2024 zatumye minisitiri w'intebe Sheikh Hasina ava ku butegetsi zatewe inkunga n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID n'umuryango wa Hillary Clinton. Chowdhury yavuze ko hari ibikorwa bimwe na bimwe by'imiryango itari ya leta cyane cyane yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagize uruhare mu guteza imyigaragambyo mu gihugu cyabo. Ati navuga nka USAID cyangwa se International Republican Institute, imiryango yamaze igihe ikora ibikorwa birwanya guverinoma yacu kuva muri 2018. Chowdhury atangaje ibi nyuma y'igihe kirenga umwaka Sheikh Hasina akuye ku butegetsi muri Kanama 2024. Imyigaragambyo y'abanyeshuri basabaga impinduka mu itangwa ry'akazi muri leta yahindutse urugomo rwasakaye mu gihugu hose. Guverinoma y'inzibacyuho y'agateganyo yatangaje ko iyo myigaragambyo yiciwemo abantu barenga 700. Sheikh Hasina wari umaze imyaka 15 ayoboye Bangladesh nk'umuyobozi mu w'ishyaka rya Awami League yahunze igihugu ubwo abigaragambyaga bateraga urugo rwe. Mohamed Yunus wegukanye igihembo cy'amahoro cya Nobel yahise aba umuyobozi wa guverinoma y'inzibacyuho ya Bangladesh. Nk'uko Chowdhury abivuga, ibyo bikorwa by'imyigaragambyo ntibyatewe n'uburakari bw'abanyeshuri gusa, ahubwo byari bishyigikiwe n'ibihugu byabo mu burengerazuba bw'isi. Ati hari isano hagati y'umuryango wa Clinton n'ubutegetsi bwa Yunus kuva kera cyane, byakorwaga rwihishwa. Hari imiryango itari ya leta yafashwaga mu ibanga, intego yabo yari uguhindura ubutegetsi muri Bangladesh. Yakomeje anibaza ko inkunga zabarirwaga muri za miliyoni z'amadolari za USAID zagiye. Ati ayo mafaranga yagenewe ibikorwa byo guhindura ubutegetsi. Kuva Yunus yaba umuyobozi w'inzibacyuho, Bangladesh yatangiye guhindura imiyoborere iva ku bushuti n'Ubuhinde yongera kwihuza na Pakistan mu rwego rwo kongera kubaka umubano wari warangiritse kuva mwaka w'1971 ubwo Bangladesh yabona ubwigenge bwayo yigobotoye kuri Pakistan. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.